Na Xperia E3 dobivate Android 4.4 KitKat inačicu, a nadogradnju za Lollipop V5 nemojte ni očekivati. I da je dostupna, usporila bi rad ovog uređaja. Naime, ovaj Android KitKat ovdje pogoni Qualcomm Snapdragon 400 chipset, što je inače nekakav prosjek za nižu srednju klasu mobitela. Ima 4-jezgreni procesor takta 1,2 GHz uz Adreno 305 grafički čip i 1 GB memorije. Tako da na Antutu benchmark testu zapravo dobijete samo 4 do nekakvih 7 FPS, odnosno sličica u sekundi, što je onako dosta nisko. Na kraju dobijete nekakvih 18.000 bodova i to je ukupno nekakav niži, srednji rezultat. Aplikacije se otvaraju malo sporije i onako osjeti se zaostatak od par sekundi kad nešto hoćete upogoniti, recimo YouTube prvi put hoćete otvoriti ili nekakvu aplikaciju, uvijek ima zaostatak od te nekakve sekunde. Kad se otvara igra, isto treba malo duže dok se igra pokrene. Prednost je što straga se uređaj ne zagrijava previše dok igrate igru, ali ok, detalji na igri su malo loši, recimo da se vide pikseli donekle, rezolucija je slabija. I zna zatrzat nekad igra, ali nije se da se stalno ruši i da ne možete igrati igre na ovom mobitelu. Najveći problem je što memorija ima samo 4 GB, tako da vam neće stati Real Racing 3 ni nekakve druge naprednije igre, stat će vam ograničen broj aplikacija na ovaj mobitel. Ne možete ga natrpati previše aplikacijama i ako popunite tu memoriju, dosta će se usporiti, tako da ja vam preporučujem da potražite nekakav mobitel u ovom rangu koji ima 8 GB interne memorije. Ako svi koje gledate u usporedbi imaju 4 GB interne memorije, kažem, evo, ovaj će biti onak solidno, prosječno, brz, nije da je bagovit, da se ruši, ali osjeti se da je sporiji. Hvala vam na gledanju.